rwari na irwariro kemba kwithira nindi rutonga antu baingi kinyamiro na kinyome ya miro ntungwetikia nindi njira nyingi tumite kwina rethi ndene ya michine ibu ntukwenda twitha tukerakia mantu yegi kinyokaria ndithi kumania na mathina mwanya mwanya na kinyotira nindi utonga bo kubo ndithi bravo ina buono kwithira wibo karakia ura kwagirite na kinyawe na assurance nyoke mamoka me ndithi chiakwa chiri antune ara kwagirite na in regards to this account ya miro nithirite kinyeki experience bitokiro cha maitha magita kumagita na kinyamirimo ekaumira na mathina yangi amaingi arethirite yakitongithakia arethi na ibo ntugorobwe nende nkienda twithira tukiarakia exclusively mantu yegie urethi bo na kinyokaria ndithi chieto buri untu bwagitumi mbukatha na ni betu ntukwerua inende twineni mwanya mwanya para tuketha tukiarakia nabo na kinyaba tutaririe mantu ya ndithi itu na Evans Mwiti Mishek na Boniface ende mbethire nkibaya muntu ndaike mwemwe tukethie na twire imbi bibiongo maybe tuketha tukiarakia irwari twambire nawe Mwiti. Atageri ba baita TV kana Weru TV kumbukaile sana uroho elware no mbita Evans Mwiti ini coordinator on drive ndene Meru project ku offer insurance to drought. Asante. Okay, na mbita Mishek Mutevia and the community mobilizer kana ndri agent o Sepri inimpe ya Rethi Insurance na nimpe ikibarua ni kampuni ya Drive no ntobwa kuinsure ndethi chieto na mbumite Tigania West antukwita wa Kithi area itawa Morondo na ibwega muno ategeri ba Aero TV tukathira turi amwe monkare tukathiria kipindi ki. Thank you. Boniface marietwa ni Boniface Mbabu Mithiaru na mbumite Igembe North Lare area. Na tukiambiria na wewe Evans Mwiti driving bibiongo bibi to drive kana me akwe mtware ati kuelewa driving bibiongo maybe no tutaririe in the simplest way na in most detailed way bibiongo bibi to drive. Asante sana bwana maana drive ni chongo kingi mno ngo nyako wao ngwati otawa drive ni acronym ka ni marito ya maingi mbere in de-risking, inclusion and the value enhancement in pastoral economies. Huku iko level wati na kuongeza value ka kuongeza faida kiri mambo nyandi ya na Rwanda on drive neo it's a national government project ambaye is sponsored kana imbecha from World Bank through initiative hii huitwa Horn of Africa. Yetu kwa Horn of Africa tulimaanisha Kenya, Djibouti, Ethiopia na Somalia. Kwa hiyo kinyoko mmoja ka Somalia ukethira project yetu ya drive sure. Nio general objectives ya drive ya mbere ni kucushion farmers kana kugeria kuba cushion kumakin drought kana kuwebeli owati ne bwambi wa kiara mukana kwa sana. Number 2 ikendo kubatonya kire financial system. Number 3 ikugeria kuba bwithiria ira tuwita market linkage kana ubachwira thoko ome na ome. In Kenya drive it is in 21 ASO counties. Kana counties ira chiarite muno ira itona mbura boya na Meru being one of them. Bwana imana you appreciate 60% of Meru ni very dry. Kuma buri kuita Ntumburi kuita Isiolo kuita Kampela kuita na kuita Ndahaba kuita kwa Ngaremara hii Meru yonzo wakatira na kuita wa Wasumiro tukariganiria na Samburu tuweta mwanka no Ndumuru kuma tuweta mwanka na wita Wabulo mwanka Kachuru mwanka Yombe iyo yombe ni very vast ende antu yaba tokera Meru town pakathoni bo Meru kamira Kaua
Marigo, but 60% of Meru is very dry, and that is why it is in one of in the Aso counties. Nende in Meru, we are in 5 constituencies. Ya mbere iburi na tuiga nini Ruire Rwarera. Toya Tigania West, tuikia Njai, Akithi na Thwana. Toya Tigania East, turi Muthara, Karama, toya Igembe Central, tuika Ngeta, Njia, Akira Ng'ondu, Igembe East na Thiru Rujini. Toya Igembe North, turi Tunene na Ntuambui na Natho, Amwathi na Tubeto Kiongo. So components cia drive kana vitengo vya drive hivi kwe kiu kia de-risking kako evelio wati na kwe kingi nako value enhancement kana kuongeza baita kiu mantone yako ya loan lakini kenda twaririe mno ruare ikiu kia insurance kia de-risking na kia de-risking ikuofa kuofa pastoralist kana ready mbecha chia witabura chia kuliria kana ba tabara kwa za kuna njango sana paka ita insurance alafu reu kuina wali boy yobru paka wa mbecha chia kura iyo byambi ya ndide chio ya well na mbere tudra tukiuma au tukwenda tukela kia nara driver na Meru County ke constituencies you maybe imbibi kwa yulu kenda muredi ethira nende akitonya take kire kunikyo muredi itonya utoto itonya dakio as long as we na ngambe na teka kwende kuyo nyawe ya wali ya ngambe chia kumuno bila diendeka sana nwithira ugaita insurance yu na insurance yu niyo ina subsidy ya kukakweleza kwa mno ina subsidy nene mno ya thirikari na umenye kiri mibango yangi gacha kana kinyo livestock tuithirite tuina project nyingi sana cia ndiri cia kaua cia avocado lakini uteringi we imana tuina project ya twa pastoralist sure na the problem ira tuiniona kinya my friends here nini insurance agent na nya the group leader Mithiaru abweleza bila tukorwavyo muno in misconception kana antu makare akoelewa bakathwanya this is a scam which is not true no ndo bati kuelewa kabisa na hivyo tumetenya tu ya review ni kenda kueleza yes na nkia kiwa mutethia maybe ngwe kuimbia kwentel as a mobilizer ngwe konkaria community mobilizer iko thome bia pastoralist manto ya insurance ni toko ewa ni boom my boss ya lesa gaita kili kulinga baritana what is drive na nante ko benefit murimi na nante ko benefit murimi na kila murimi abati kuona na alafu kamuite insurance na bra mwiti ya lesa na ko ite insurance ka ite some amount na eitara kuriwa kana kwa itampara kwa kwara ilio kona kantu ilio ka compensate lakini te against theft na te against diseases cha ndelia lakini la kukayampara ukona kantu kuma ki drive kakuomba kutebya ng'ombe ciaku maybe tikeyo kwi impara kana thania ng'ambe kuraya orira ubati kwewa kantu ukaurira ng'ombe ciaku iria so iu ni ongo yakwa na ng'ombe ite drive karia agent and the agent or insurance like any other agents liver insurance ingi abra chita wachangari just something like that so in the agent yabo na tenteni the Meru County the number of us almost 18 na gwitika no mpekanya kama ni mponde ngakwa kanyo bali ngena twira tukimenya inabatiri ibana baina na kenja twira tukimenya but mbere twira tukelia Mr. Mithiaru mantu egie livestock farmers cooperative union nyate maybe bwithirite bukibangana kia kana etumi kenure ikire ko kwithira bure hau asante sana batwe Meru
Livestock Farmers Corporation yari ya kuwatanithia Meru nikenda tuona sauti ya kwaria na thirikari muno ya county kende tutethia muno na ku improve breed. Nonto owerwa ni bwana Mwiti Rwanda ng'ombe hii irethatua Rwanda ile kuma buri mwanke ombe inaochika wanonto itwenda ende kurita ng'ombe ile cia kienyeji chichongwa twithire twina chithire iki improve kenda chiona nyama nyingi na chiona ng'ombe china urito bunene indi rerekeria muno ria kubwithia society kenda tumba kuona ng'ombe improved ithire nene yone weight na uchwa market cia kwendia ng'ombe uno tuba kwa nyama na control twenda gutethwa kinyano na control ya mirimo nonto mirimo ikwe ile marevi twenda thirikari ingilia alafu kwina kuchwa market ome ikenda tumba kuona value nene ya ng'ombe tukaona kwa kwenda cia ome Kenya twawirirwa muno guonto irio rerekeria rimwe kugwithia union inonto hii society ninya imwe Igembe North Cooperative Society Igembe Central Cooperative Society Tigania East Cooperative Society Tigania West Cooperative Society icho nye chichitawa Meru Livestock Farmers Cooperative Union. Yeah. Na tukielekia bwana Mwiti kia drive withirite witungira kia kwe mureithi maybe akuriara registration ri well maybe mutethia etania waipele sa but kwe mtakwenda komea kuma kiwenende registration ni ate kuthiatirwa na maybe muntu nabatire miaro andate ate antu bonde ibanenie ngambira muntu ainacho maybe kwina wetu renda antu bakinyithetie ngambe kana bibio ngobwethera bukelekia one imana othe muntu ya waje ngambe ciaku katwelea no katwi tikakio gwena no tubura twichi ile yonde ya mean investment Nuridi tiania yembe nara nuridi ngambe na especially ngambe cha nyama number 2 ila biendeka muno kiri registration of course no mwaka withire na kibande number 2 no mwaka wina line ya Safaricom ya Mpesa na register to na kibande kiu number 3 no mwaka withire also nururite bank account in these four banks Cooperative National KCB na Equity pura kwirira ni ati kiri objective view ya de-risking kaya of insurance thirikari ya Kenya ni ere baba wito Cipri is a big insurance company ambaye iko kutaweke kwa PTA kana preferential trade area in Africa in COMESA a common market for Eastern Central Africa so which is almost 10 countries so it's a big company na nio entitled to offer that insurance nende nio chalite banks no to ra kwa chiri mno ronete to kotina banking lakini tuko meende kidha company toyo no ekuwa of course ikwe variety ya the national banks yes so ende bibi yake biendeka no to take walia ng'ombe simply because imana to it's not against theft yeah no ikwa and it's not against death no to baba ingende ya naro andaru kwina lot of insecurity ngambe chikuyo mno yeah kinyoka ithro itirete tu no itirete ngambe yana na let's say with anya 50
baki ya kuria ni kitha kugora kiangasi bakuria ng'ombe na ira bate ya ukuria ina ng'ombe iri kana kitha kwichiyirwe ikuichiyirwe ari bati kwenda kitha kumenya kitha ichiyirwe kaija kwire wa register I mean wa yukiri insurance ng'ombe yana unapata hiyo pesa yeah na tukielekea bwana Muteithia ibo batire kwithira bwingi ke community mobilizers ba onto boina bori kwina tiania kwinembe ibu how many are you kana boy bana ibo mba ukinyela rithi babo onde kana ni atebuko bupongwa because ikuma bore tiania mwankembe tukianjiria bona imana twanjiritie tui antu babaingi muno turi agent babaingi muno tukianjia the first training twanjiririe turi almost 60 like igembe no thitwari na bo 18 o 16 like tigania west twari o banana kana 10 lakini kwe batari tirengwi kwe batatikire manani twikwanjiria training twanjiria training yentuku inya na turi no twikwana kwe bata tikire serious so baba tikire serious mwankeru ari turi anto 18 turi anto 18 baubangi batari register nyamuntu umwe oti wapa insure nyomwe so that's why bebere baichia belerie bongwa mpala mwankata tiwa thai bara turi active only 18 yes na tukielekea maybe distribution ni ati inabure na wingi maybe your numbers bori bana baino tiania west bana baino maybe no either in that figure yes ndina figure eu na burato tukaragaritha ina barabatirwa like bori we have one omwe tuina omwe tuina mwarea wito Susan Gaki aiburi twaya tigania west tui batano tui Unimisheki Muteithia tuina Dennis Duranera tuina Abero Mwirigi Florence Kinya na James Kimathi baibo tuina bo tigania west tigania east tuina mwarea wito Karen Mwiti Josephat Mamira Kabritho Charles na Dorini Gacheri nwe aumite tigania east lakini mudhara ndinara ira yonke na isiro eta special one so unwa kavite mayanka na isiro at that party egembe central tuina mwarea wito Janice Kandogo Pastor Moses Kiburi Chris Imwere John Mutwiri na Moses Dine egembe north tuina Rispa Kagendo Amos Mutwiri na Mwenda Silas ibo tuina bo agent bara tuina tukulita bongwe au bari 18 yes na mbere twithira tukiuma kyo we kana maybe ngachokera au atotariria namba i athi nukona akabumba ukinyila aremi akana rithi bai na abonde because yakethira okela kya bori imto mwanke yuko we atiania west ugatrima bwe ko batano na places inge chindi distributed maybe kwe murethi akoria onde bori nkaumba ukinyilwa na mtu umwe but kiwa tuchukira tuchokera nkiake we bwana Babu objective kana babu kwatanira na drive ibi bibongo bukona akabuka omba ku benefit kuma kire insurance unende ndithi onto nyuma kuke akoma ngambi chetheri kitha mabunene na ikitha makinya ki process ya kuthama ende kwichinyi kaura kwichuji kare mokile impara maybe kwi utethio bwithirite bukiona kuma ki drive tuonete utethio nonto yarende kuma mweri wa 10 mwaka Disemba ngayetanire na itwa erwe a member iba erwe mbecha mbere iba erwe 6,000 na nyuma bachoka bawa 5,000 na mweri oyoyo eri kuri mbecha baratumirwe ni drive omuntu kuringana na insurance kawewe so iba tethetie muno nonto antu ibonere mbecha cia kura miunda bangi bakiuranya kile wow na bona Mwiti bunu ntumbite kwithira yuko jaira onto kinyawe umete tine maybe we na ndiria nte kumenya but ni ntumbite kwithira kiona nonto bagwa kwa test ni uma ibethirite pakya mukaira mbe na ichatetherie maybe kwe muntu na munda akora kurethia ku maybe mweri omuntu mureta what's your take kiri arithi barabethirite baikinyila no kona ka drive umbite
kukinyela rethi in big numbers notira onto insurance ira nyingi mtu nakira anto bari bandea could you attest bombete kukinyela rethi na kinya kubonia o maturiona itoborea burato bwekirete wirane in case of drought? Wanaimana, let me tell you for free that paraponze vaitire insurance you they are smiling to the bank antu ibari na ibari mbeche inje ya na ibari bweya na nkuire ndi ura insurance e operator kwina uitire insurance oitira ng'ombe na ng'ombe ila ubiri uitira inkai kabisa ng'ombe 3 na ng'ombe 5, lakini kienda mbere maybe to take an example ya ng'ombe 5 kwina era tuwita premium imbeche irore kingari no ukaerwa ndi premium weku twethane ngiri na mwaka no kuona waitiro nende ke tuende kanjo ki example na Antwambui unit kuyo tuwita unit area of insurance au ni aro witira na rira mkueleza wondi uichi ndo mwaka 16 cionthe no unit area of insurance kuma ruiriro rera o mwakere mwicho kabisa amwathi no kuona cionthe icho unit area of insurance na cionthe itire ya omwe nonto cionthe itekari omwe kwina yetu wita hiyo ni kisugu mingi etwa IBD ka index based livestock insurance itawa the product itawa index based livestock insurance nione ateri taritangu CIPRI ni contracted company in America ila ina satellite ambaye ya ila kiathi ya ilio kuona the greenness of the land area no kuona so greenness ya konto ya pori na Antwambui tofauti nini bore Kianjai na Inyakithi a lot of settlements kuya ilio kaona madhuri neka kwa green yari kuna nyangi toko mei madhuri ngambi jugwa no kuthikira that's why to iraginya ko our insurance agents ibaite antu na ngambiri ina undu muruna na bulu nende ya elia ikuona kitha kuna nyangi kana kutena nyangi na iwaka kuringa na percent ikethre it is below 23% iyo tuwe utriga iyo muri myakariwa kuringa na percent o mwaka ira ile ya maximum is 5%. If it is below 5% it is greenness iko nto bravo green bwana percent te umeana tatumbo meleza na kimiru ne chunchekea kina kumakiriana endele ichunchekea ikebitano kumakiriana nyangi uweza oteyo kabisa kuma silo mwaka ituje itano iyo bakariwa maximum nione ata premium tuwe ya tuwe ndumuru nio the highest izere ya 3,500 king'ombe ya kava heuya na thirikari nio igete ya kurira 70% of 3,500 so it means antoria that 500 wale ukaria 600 lakini premium ero yukiri ni ambi ni that 5 so for example toka work no to 70% you are from ng'ombe 3 mwanga ng'ombe 5 so ng'ombe 5 kaya ko multiply na that 5 is 17,500 so that is the premium nende tuende okuyukiri insurance ngareku ikya wari imbiure hawa kana money insured money insured cha ng'ombe mwe is 16,820 dira kwethira area in below 5% obwiri kuriwa 16,820 in two tranches no to kuina season ili kuina embere batu tuanjireke October November December niona hatu ita long range although it you short range alafu kuina engi iwito months kana March April May so nende ya bara baitere yabo bwana mithiarwa arikio kuira bara baitere OND kana October November December na kwera kwina kiangazi that time ibo bakuri wa thai iba ri thai
ndiri bari imbeche inje ikora muntu atenda yeah. Nuona Yeah, lakini sure. yende ngukwaye na India that ng'ambe mo riri wa 16,820 so ukoona kithea mtu naitete ng'ambe ithano ukoona ng'ambe ithano ukarwa maximum ni 84,000 uwende bara baitete na ba na area ya strike ile kabisa 5% ibare ingiri 40 na bakari wa 40 ngendi case kingezi kiendelea. Yes, na hii kiangazi ingine kiendelea wataendelea kulipwa. Ukuwata. Wow. So hiyo ni watu weta payout. Ende kambelese bongi na bo. Thirikari ya choka yona especially kwiringe turaria twathiatania miaka mingi muno gutina kiangazi. Sure. Omwanka people were so much discouraged. Kwene to weta profit share. Profit share naone ate igurita kwe. Tuwe ukurita uwekera premium ire kuo na gutuika uteki angaste uya kwe mbecha insurance ringi uchokairia wachokia kuita insurance ringi kithi 17,000 yachokia 80% 80% of that money yachokeria ringi nukuona na ngendo kwira tuwita subsidy kuma ng'ombe ithatu wita ithano uria wa 70%. Kuma ng'ombe ithathatũ wita 10 uria wa 65. Kuma ng'ombe 11 wita 15 uria wa 60. Kuma 16 wita 20 uria wa 55. Kuma 21 wita 25 uria wa 50%. Kuma 26 wita 30 uria wa 45%. So no boy wita ikiri ndiusau eno tukomea anto no bo oro na nyingi na boro na mbechi nyingi. So let me give you an example. No, this is in mathematics. Ng'ombe zate uweginga government subsidy ubiri kuria ngiri 45. Ukethira kokuria na lakini ukethira kokuria 3,500 ng'ombe watendesana ng'ombe zate that is 105,000. So yes. So premium ero yokete ne 105. Lakini basi ero yokete urete ni bi ngiri 45. Dirikari kare ikare 60,000 ya kurira free. Ng'ombe zate kwa nini kiangazi kile ukari wangiri 16,800 ukaya ko multiply it's almost half a million. Yeah. Na nukuona government ni ithirata ni kuririre in case there's no drought kana in case kuka ethira kukubua yabo kumwitende thai government yao chokeria kana sipri yao chokeria 80% of the premium iro ritete tiro ritete ti 45 yao chokeria 80% of 105 wa thirikari te kuririre nyire che thirikari ndo wanagero no bona 80% of 105 is 84,000. So it is benefit benefit when and they encourage you plow it back no biachana ni yeah. If you plow that money back that one is around 41 cattle tebu na mbere waitirite mbi that lakini ende government yochokeria ringi mbecha ira waitenya ng'ombe nyingi inya saindi no tumia nini wo itaokaria 45,000 government niyo ikaria 60,000 ikanekera sipri a company kwanza kutina kiangazi onto icheta ke thirikari kyake mure icheta to a private company. So you see either way utero muremi atiko benefit sure. Yes. Na ndenda kumbitikirie ndithira tukino kanini ndi tuchekera tuketha tukelege mantu nyayegie community mobilizers bau distribution eu nonto eti balanced kwi no baingi kwi no bani nya tukethira tukimea challenges irachi ke mubango yo drive na kinyare mire na rithi ni ate bakwithira bakioka iria untu bukethira ugeta kwito no kanini tuchokerete nyume kaita katekuraya. Eje ni Wero TV. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwejaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Meru. Miundene yetu emenuru ya Meru mwanka metheni ya gwakunja Lisha Milk nirionka eria rina inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner.
uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gyaku gikinyanire na mpui kiukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumija shares ciaku na interest cia nthiguru no kare ni gitara miaka 5 utibatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security aranire na tu na rugukurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Eje ni Wero TV. Right, ni bano tubakwithira itite na mbere kwatanira na batukiro rero woro bweru ari aratukutha tukiara kya mantu yegene ndi mubango yo drive no tira nindi murimi na kwithira kigunika bunene na onto mbere tukino ka mutina kwithite itara kya onto babata no idire ore uyo murimi ukawo onte kwenda insurance onto ikokura nyedera no raitite kwimbia bando mtu akwithira kiona iboto kwithira tukiona bana mwiti na mbere tukia onkenda kimba abu kire kundi kienu nende kana ke union eu ya revi baubwe nabo maybe ni atabuidirite paidrite bakyoka iri onto I'm pretty sure kwe maybe murevi atare ayo kuma ke drive ndo akona babu ikora na kyara mukwe to bya rona inkwenda kuma maybe kwe ya revi paidrite bakyona utedio burabange bakona nenya bakawinya oni inkwenda kuma mubango na yu yes ari mibaba inge ni baukumite kuo na kuri bata ukuma na either re communication breaking down nonto antu aban drive batombo chemania batomba wita arimi michemanio babaritana mantu ya insurance ye ninki urajua ni kintu ike sana lakini kiri mtu uteaite temenya utibio arona na atekumenya ateko wata imbito kuira ende kethekai itumira jwa kethe TV ne kana radio ne kana michemanio ne kana tonisene ikethe kinyilite ari miboni sure na ntubune ndinkethera nkiya kiwe mutethia ya community mobilizer maybe na room ite bwa kivi ni ukakia kanya kaku witokaria ontinkomea maybe nyawe ore date ciaku no chamani ya mtongia date maybe ni ukakia kanya na utariria murimi weri murume wina ndeithia weri okubwithio itere insurance maybe ni ukakia iyo murio yoku kwithira ukitararemi onto ida nitere insurance no ku benefit wenka nurika na abange kana no itaira maybe ukiuka kanya kaku no bariria maweya ya kwithira bagita ira insurance kendethia cho mno utangana kiaramu imana eme yoketia kariongwe it's a business like any other oni imbeta inye ikundine bibi inge muno ngachamani na antu parantu kweba chamanitie ngaita kibo kabelesa umuhimu bwa insurance ye nonto kabere example benefitite na kaba example inyana mumembo ngi mimbiare ikundine kiwa benefitite onto Saturday nda toitan kedro ndi kanda bene very early in the morning rukiri seats kui kundi kile ukira kina samina kina kairi nitakuwa pale kenda mbalimisha umuhimu wa insurance na imbele tendre kudine kiu several times na imbeta ku ndinyanga chamani na mtu rithitie
no imweleza market ingi tumwita muyele wale wote wanajua umuhimu wa iba kumenya umuhimu wa insurance hii na ndita biashara thokone ng'ombe ngundune na kinya isiulu bara amiru bara twina bonara bonde imbe lesete na ngaita ngarinya chairman yaeta na muchamanio jwa emergency ki thokone kabaeleza na ingwete kyo temtu antu baba area kwa let's say so temtu atena information ya Manton Drive na benefit chiayo yes na brete tukia ke challenges okiwere ingine ndi bwana muteria nguriro mnonto no komeanto bara bonde poina boke as mobilizers no ba mea konto kuonde na ramto umete nonto bonte kolwa boy para umete akive boy batano indu bore boy mtomwe maybe nakomba ko hando antu babore kanane ate bobongwa boy dera boke boda kekendo tiera otino kotiwa nyuma na kwena rete muntura aibori kana ya undi Tigania West teande specific nditango Tigania West no mbukira ngaita yembe no dinara mwicho nara kwa mukuru mediaro na ngaita ko ita insurance nao no mbume ngaita buri na ntumburi nakunako na ngaita ko ita insurance nao so to telemitendi na areas Meru county city patents itu ita akwo kuonde to karia community mobilizer so mware yo Susan nara aremwa na bitambu mete Tigania West ambira ita kuntukuna aeta mutana yoreta wa duranira amura eta kuntukuna eta momoi eta rei eta wapi itira antobo insurance ibambitite na undiri kundi nangi so ito dilionka all the sub counties yes na mwiti tokela ke mantu yegie mwango yo nto yawene ndio ara kiongo maybe kintu kirombi kyo kutuma oka convince murevi kwidira kidira tike atena insurance itere insurance ikukura kwena green satellite ya ile kona kwena green lakini kwena mabatu maybe imbi ikundike kana drive yomba kwidira kya ya murimi kira kitomi kya kedira kinyate ukare abawita awita insurance yes wana imana kwe product ingitu wita iko for this insurance witwa bonus lakini ito minti shukana rera tu kuna kiangazi kidogo kwa hiyo ndio tumeacha tunini to kura area ngambe inkure one of the objective number 2 ni ku link kana ku area ku put kana arethi then financial systems kenda parura accounts game banks no kumenya mbere arethi betu isipokuwa ta mediaro bare arithi bathomu pamwe kwirio batirari bateathomi na ina you get so na ria arurire kubenta kana kugeria kubenta isikenda barura accounts kuyo tuwita bonus na aga save ngiri 3 asiba ngiri 3 lakini mbere no mwaka ira itirite ngambe insurance achoka akabwithia savings ya ngiri 3 ke ngiri 3 hii thirikari ya mwangiri mwanja bua irona ni buruntu ugeni sana but bwana Mithiaro kana kinyana ni kana testat na inya uni inda most eligible to it na ndio ndo ka wa into tranches ngiri 10 tingiri 10 na ngiri 3 ciaku wachoka thirikari ya wikira ngiri mwanja ngiri mwanja ngiri 10 ukamba ukariwa season ya mbere ukariwa ngiri 5 season ile ni ukariwa ngiri 5 chonde ngiri 10 so no kuona ngiri 3 ciaku cia ngiri mwanja hiyo neo product ingi neo ku encourage ikenda to bomba itata neo it is per year not per season every year o save ngiri 3 ka o save even more it is okay ba kwa ngiri mwanja that is a product imwe ya insurance yes na tukele ke manto yege benefit ke farmers kuringa nawe uriara uri ara kwa iliria yonde ni atonete mmero benefit not actually mmero but murithi ni atokona benefit ite payout yake tututala bonus becheira chi Meru County 28 million wow this season yake ya October November December kiangazi ne kiu para bonde baitire ba thingoti 28 million no menye baitire anto baka isana
but only around 2000 na methiara kendo kwira barabara ithakia kana farm families ira ithakia IT na ara isaidie 50000 households so ukona ewitu ushindwa sana yoke kwa ilia ya Baringo October November and December 2025 baraitete I think around 10000 no kuona atu tweetete 2000 so kuona tu in this lakini ande thairi kolela kia omwanga baba itete baba itainya thai batakinya 1000 batakinyete 1000 na it is good anto baite nonto kinyoka biashara utai biashara ngeomba kukuria mbecha nyingi umuno nonto kaya kwa ilia 3500 na 16000 ila mbecha iro kuriwa those are 5 times kabwa ndo kuira kwi mukuru umwe na ndendo mweta rietwa 2020 I think 2022 akire mbecha chiawa got a lot of money a lot of money 2022 kwa na kiangazi I got a lot of money mbecha in terms of millions na nyatha I no to na invest so much in that of course so you can encourage really na bali by the insurance sure na nyewe maana onto de murethi actually murethi no kuona we murethi na uitire ng'ombe ciaku na wone faida my project ya thirikari na in fact you know it is a grant ne kariwa na somehow you are taxpayer so it means you contribute to the paying of taxes. So why should you benefit? You should. So, Mubatere. Yes. Sure. Na kiwe bwana Muteithia maybe imbio kona byo bibatera kubwithwa kenda ende utira you see onia murethi nyawoni ntikwa boya urakurewa mbecha wetara kura munda kainye komikare thiti ngambe ciagie na nintina byo how do you kana imbio kona byo mto murethi abatere ku pick from this where with insurance onto inyawo nkomeori waita waira mtu inkwenda munda yonde edia season nduko ngiara arate na mbia yo akori amuro no kuma mbia yona you see do you think arethi babatere ku embrace manto ye quit insurance drive oni branki kiwa arethi bonka murethi arare na baita ko ita insurance nonto mau manite veti anto kiona na mendo yako bachore batu na boiru are no ba kuyire uma na nyaba genda kutadimu chiawa message kedra kotiombi voto teomba konania otemuntu tirika atori na ito iritu na ito kuirirwa na baraba ingi ibaonete na kinya baraba bateonete bare on the process nonto iba to message so I process ye na batari ke ko kure nonto bare inta voice so kinya ba kuri bakaya hapa ila tare bakariwa oni burankira mkiomba kuira murethi wende ara ambilele tayari na bateru kuita insurance ye nonto beneficio muntu na ku benefit ya Abraham my friend ya lesa uitete no kuona kanto utiro kimbini no kura na anto bakira no ndo kwanto bakira Abraham anjiri bakiwa scam sijui mbecha ikaura na Naruto sijui nini na nini kuna kitu kama hiyo anto ibaitete na ibonete na stiro bakaendelea wita na bakona na nkekwe bwana babu as we member kana livestock ikundikio kindu kya rithi challenges kana mathina ko na rithi bakwithira bakulukaira kaitene ka kiangazi kana kampara batitete insurance maybe nuko na kapa kwithira bakiangai kana bakiringika bwana Imana asante sana no tubakiuria kiu mbere a member betu ya bwa rithi thinera nene ni kiangazi rira kiya ikiura ng'ombe nyingi muno na ikuya nonto ng'ombe rira ya iria bya kuria bya kwana mwiri yuka wiki ikaremwa kukinga mirimo so ikawatu ikamurimo tu ka kawaida chini lakini thinera nene buru ni insecurity ra twetha twinio nonto tutukua na kwina mpara kwina amba na baba na kuombwa kwina ndithia inyingi indi bambiririe kutuvamia bakia ya mwaka yu kuma 2023 bwana Imana
arethi bonthe ba zone uguo ibo atalirwa ni mwiti ibonete thina nene piu nonto antu muntu ethera na ng'ombe ana maneri yeta chionde ati wotheri so akachia kinya insurance indi ne kemurikania kirira akira so tomba unia nkuromba na kwa thirikari to security ingo chogeria ngabana asukurani nonto na to tetherie na NPR ndumuru ng'ombe wamba bwaniania for a brief time bachoka bambiriria ringi na full scale mwankanto bathama bauma Rwanda ru baita ende Rwanda rwa Kinanduba ng'ombe nyingi na iri Rwanda rwa Kinanduba na kinya mutethia kendo kwira ng'ombe cia tiania east na west nyingi cia akwe Kandebene ibonete thina tono we ntuko amba so ng'ombe ikuya ni mpara mwamba nwetu ende bati at least otokomea murimo yo moyo mpara no bute tugirigera kene insurance wa nini sure na mwitinki kuria mantu yegie payout kana mbi kwedirekere awa kwe murethi atikinyilimbia kana kwe wetha irakiwa uninta kinyilo imbia kana kwe muntu imbibi mumbiki otoma muntu aketira atakinyilo imbecha iyo yes kore antu baba batikinyilimbia no ntu wakuithira information ira maybe bayanire eta kwire sana kana bokwithira community mobilize ira maya mo recorda maybe na triende njitimo ya bank account ne another thing is that okethira tuwe kwe mwekuru register lakini laini ya mpesa yukire na kibande kyao kya mwene ka mwene ayukie na kya mwekuru ka mwana ayukie na kina kana kethe so any information ili hata nara na no never with in line never with a kibande na mpesa line na account itaniria igara ya itaniria kukethera kwina thina so tuina tuyabau na we are trying to rectify nini twabaikira kile information alafu ikarect maybe wempa only 1 minute yeah sure no to kirin drive ngurire tuina two components tembo bili tuna kiukia can risking na tuna also kingi kia value enhancement ka kwa kaita yeah nio the second component ina tuwangi beta KDC Kenya Development Corporation. Kenya Development Corporation is a government parastatal ambaye ya mererie sijui ICDC Kenya EFC and they are all combined there. So bakaba offer loan kiri antubara bakwenda maybe kuredia kuwithia feedlot kana kungru kuwithia fonda production iyo nyanki kana kuwithia abatua kuthinja nyama alafu ukaendia cio nukona na tuina tuyabauka jiando tuina ya bauka kuredia kitui na baya na loan kuma milioni ile kuita 1B wow so bataya na to loan tuni but itugerete mno vera na this time iwe collaborate na KCB tukugarinya bomba collaborate na wasaka usire ile around ya solution sako they have been given some money for the same na kinya yeye itoa nyambene ari tugeria bomba kuita breakenda no tumea kwi murimiora mwembia kwenda ngiriana hanyangi kima na bana wa bendi na big chunk of money ubona so mate bau kidha kuna entrepreneur ya bau na bakwenda kuritangui chia ila chi value chiniwe beef tuwe tanari kana manto ya item skills manto ya fonda kana kungro nyanki manto ya feedlot ukayukia ng'ombe wachifate ni ruwa ukaendia kana kuthinja ng'ombe uchienda kia ndichio nukuona manto yonthe ukaithira kuiwe akagwithia no obisine kwa kamutete kugwithia business plan good business proposal alafu no mwakaithira na registered company iwi condition yemwe na we manto ya companies no kumea na abuja application and that and we have I think several people in Meru who have benefited na brava in interest actually lakini tayaba baingi sure na well inkona da chetu na ndeke datu tukiambira na maybe na wemba maybe miarie ku ya mwicho ni ateombikia kwithira maybe okay advisor rethi
mantu negie na drive kana ni atombika kwithira ukira arethi bara kinyabo ni arethi o yawe tukirikia okay woni bwana imana bukira drive ni yongele utangas kumenyethia arethi ati kwina gintu ntoki na njira ya micemanio na njira ya tumiria tunisene na njira ya tumiria na TV yonto weru nikenda orantu bakamenya babaingi nobo bakona faida babaingi na nobo nabo baita na ntumiri indi muntu umwe uni kana mutethia kana mwiti tukira antu bona akatwi nokora lakini bakiba chwa kuma kiri horse's mouth mbwa bayu kiontu bobwene tumi na bagetho bakona faida kuma kindu raiwi sure thank you maybe Muteria na dombe kwidra maybe miaria ku unikuran kimpa kwira arevi bakira ko insurance ubwo ngwari ndiko likwa bakira ko ibambete arakwenda bakendra bari milcom nirende bakona kanto for sure bakona kanto inko bashira na maybe no paya nyana mbele onto abawitende batu mina abaitende no yeah sure so no paya na mbele kwa muke ndara kuonde okedrori na nyama enda ko menya maelezo nkuluki bombo ko eleza uitia mura kedra no koita kanote vita kanote koita na mbele kwa dimo 07 12 75 74 30 07 12 75 74 30 dingira na mbeu tuko kana muthanya wa utanipata nanga kweleza yondera yabaterwe kwithira rero ya drive yes thank you maybe muhiti tukirekiria ya munene wa drive maybe ntumirie ku maybe kinyakire barabumbete kwithira kana community mobilizers baku ya mutethia na bange na to the pastoralist bobongo maybe natumbike kwithira ibera bombore wana imana ankwenda kuwa unless there's an extension the window is ending, it ends on 15th registration it ends on 15th of March I think that is on Sunday yeah so anto ibabuli kuma na wingi bakaregister na bonda rikia kuwa ni ati kinya mea daia tiwa stokete no tuba kona guko ura na inya kinya ko ura na inya still wachokerwa ile witwambi prophetic share ko utiro becha cha kuikora no to this one is a government project so na kuria atayari betu kana ari betu dai ukiona kweli tukia inya TV nea na to weta kura ini something serious yeah sure na alafu kwina ukuri that antu bonete and in every village in Meru antu bete tata in Meru town yongwa kuibo waitete no to kuibo ya wo Meru ndunde dite a Meru yes lakini ngamba chaku chiko chinara Rwanda ko wende kwina ukuri bonene na buranke enda kuwa ni ati kinya barabonete gantu baelese bangi yeah sure baelese bangi na babere this one is not a scam no to antu kuiro bakuni muno mantu insurance ya crops na dina but this one is not a scam this one is a national government project and it is very viable number 2 ngegeria kuira our community mobilizers yora rikiye kuwa twanjirerie na almost 60 boto trainere na ito with a training but only 18 bara baetere ata brava mbere kulitangu no menyi na company die kwenda resorts that Cipri is a company na die kwenda resorts so na bila bali hawa in commission bindi yake ndio itamlipa kwa unaendea kueria kuwa community mobilizer bara kina bodai ibagerie kuitabura kuita kanisene na binambi itaruri tiere ikenda bomba ku register mo sure yes thank you very much ante umedera kwa mtoena ontopongi bakwa tukirikia yes I can see yes please kwina ntoto kari nabo berembia na ibambirite at least ibawete baitwaneri sure kwina my wife dikanario na ikwe aneri au ari nkumweta my son and my friend Elvis Munene nyawe ya Isawa, my brothers William, Peter and the others Steven Mururu na kwe semeji okoi Nairobi Bario atawe salimika kuna akina Dominiki akina Kango au wote na wasalimu na komu wote
awasalimu wakiwa mahali walipo. Na iba kwa biashara ndio bainshire ndethia cia. Biashara ni bainshire. Boy no riso. Iba biashara no tuinkona kanto. Kiba buranko bagethia mutandao nyari Sure, na nyawo batetheke sure. Right, ni boya no to bwa kwithira bukiona kanya bwana mutethia mbabu na bwana mwiti na inkurigira nende areithi baraba ingine ndi bakwithira bakika kwa na kuthoma na mutegere guri nende mbua kithira wena ndethia cia kumenya nende mantu hegie we bwa wita insurance ya ndethia cia ku kenda da kwena kiara mo kinyawo kenderwa kanto kaurira ndethia cia kuinya keni kya kuren such nota ni boya no to bakwithira bukiona kanya na mutegeri tuchema na kenyume kaita katikura no to bandeto chawero daidatu. Eje ni Wero TV.